abadan yo irenti yatana taate asuma du'e qabri mueddin sene male abadan ma kursi isin jala qabe abadan ma isin khijibe ummat oromoon bochison abadan ana boetu amale abadan ya naftanya rajaltu ya hattu wayane rajaltu ya dina gurracha ummata keenya gidira agarsiisu jiru halkani guyyaa ummata keenya hidhaa jiru halkani guyyaa ummata keenya dhabamsiisaa jiru yaa sangaa yaa booyyee ummata keenya irra taa'e yoo ati gidiraa tanan kafalle ni garraa jechuu waliin hattuun amma booda isa faarsitu jootanii niiraan kafalamtuu fi akkasitti hubadhaa Oromoon amma booda namuma namicha booyyee kana faarsu amma booda namicha booyyee dheeraa fi booyyee gabaabaa faarsu hattuu jootanii niiraan seentuu fi akkasitti hubadhaa maqaa isaanii hattuu jootaniidha jaa baasaaf Oromoon amma booda jarri kun jara seera dhiyaachuu qabu jara hidhamuu qabu jara lubbuudhaa fi ajjeechaa ummata keenya irra ga'u jiru hundaan gaafatamuu qabu jara heeraa fi seerri irra dhugoomuu qabu yoo heera qabaatte abiyyi keenya ummata kana ummata si jibbisiisaa jira ati fi unagarre qarxaasa si godhani sidamaasa wallee waan sidamaasanii nu ifarkuttuun jirtu abiyyi ammadali sitti mujjirraa nu dhagayatis ifarkaan jirtu abiyyi ammadaliyatis wanni ati halkanii guyyaa ifaajjuu isaanii udaanitti dibu jira project